دم باش تماشاوالین هجار استودیو آرکی و گشتک نوچه جواره ورن پیشکش کرن دست پیگه گرنگترین سر نوچه. دزگاه آخرخوازی برزنه 200,000 دلار امریکی و کاموچه به سر عزیزان روجاوه کردستان ده دابش کرد. سرکرده که انجمن سوریه دموکراتیک دبیجه چکدارن سوریه دموکراتیک و ببین بشک جا ارتشا رژیم سوریه. چکدارن یا پاکی بهتری 1200 جوان عفرین دی کمپین در بدریه دجبوی شر ادلب بچک کرنا. لاوروف و اغلو لانقره چارنویسا ادلب دادریجن. دوباره سلاو سرکرده که انجمن سوریا دموکراتیک دبیجه چکدارن سوریا دموکراتیک و ببین بشک جه ارتشا رژیم سوریه و دبیجه دانستاندن نوان به رژیم را در بار ریوبرین خواجهینه. سرکرده که انجمن سوریا دموکراتیک دبیجه چکدارن سوریا دموکراتیک و ببین بشک جه ارتشا رژیم سوریه و دبیجه دانستاندن نوان به رژیم را در بار ریوبرین خواجهینه. ریاض درار هفسروک انجمن سوریا دموکراتیک یا سرپیده و ده هفدیتینه که ده لگر روزنامه الوطن یا بسر رژیم و درباره جوین و دانستاندن وان به رژیم را گوت. گرکدن یا جوینان هاتیل درخستن و او گفتگو تکزی لسر تیگاه ریوبریا خوجهی و اگر بشداری انجمن سوریا دموکراتیک دوان ریوبریان ده کبریاره ده مهبه ده هلبجارتن رژیم ین ریوبرین خوجهی ورن درخستن. هرها دیتن وان جبو بیروکایا نناوندیه. درار هرها گوت چکدارن سوریا دموکراتیک و ببن بشک جا ارتشا سوریه کوباروانی دبر سینور و دوزین ویدا دکه. جدرن تایبت اشکره کربون کوشان دا پیده یا دویم کو سردان شامی کربو جالی رژیم و هات درکرن و به بالافرک کلو پلان و بنافبینکاری روسیه جبو قامشلو هاتن و گراندن. تاوی کو پیده بحثا گرک دویم یا جوینان بر رژیم را دکه. لیتانها رژیم به فرمی بحثا وان دانستاندنان و جوینان نگریه. هفدم وی اکل گندوارن حلب رژیم و چکدارن سوریا دموکراتیک کتن دلو تفگره و هماهنگیه ده. جبو شر گروپین چکدار ین اپوزیسیونا سوریه. آزاد عثمان اندام انجمن خوجاهی عفرین جارکر راگهاند کو 1200 جه کردن عفرین لناف کامپین در بدرانده جالی چکدارن پککی و هاتنه بجک کرن و بنزیکبونا شر ادلب هاتیه تکس کرن کو جبر شر ادلب هاتنه آماده کرن. بنزیکبونا شر ادلب و آمادکارین هر یک جی رژیم و اپوزیسیون سوریه جوی شریره نوچه بجداریا در بدرین کرد ین دناو کامپین در دور حلب بناچاری جالی چکدارین یپکی و دوی شریده هاتیه بلاف کرن. چالاکوانان لسر تورا جواکی راگهاندنه که هجمارک مزن جی در بدرین عفرین ین دناو کامپان ده جبو شر ادلب هاتنه آماده کرن. کودچاری مه تباغی ده آنکو بریا ده روزان آزاد عثمان اندام انجمن خوجهی یا ناوند عفرین دلیدوانه که تایبت جبو آرکره راگهانده بو که برپرسین یپکی 1200 جی کردن عفرین بناچاری تبلی گروپه که چکدار ین شیعی کرنه و ناسنامه دانوان دا کو بناوی گروپین شیعی شر بکن. عثمان هروها دوی دمیده دابو دیار کرن که تی گمان کرن که او 1200 جی کردن عفرین جبو شر ادلبه هاتبن دستشان کرن. او خلک جماره دبیجی دبي 1200 كاس خورتي عفريني تجنيد كرنا بنوفي او هويه دونه بنوفي ميليشيات الشيعيه او يعني الشيعيين ميليشيات شيعيه يكي شاربك حاضرتي دكن وقت بيجن يعني تشتي خويا دكي حاضرتي جشاري ادل برودكن اجر وضعي دولي جوان رسال محكي ري بي ديوان يكي تافو شاربك يعني كامبا دخل كوم كرن 1200 خورت بنوفي ميليشيات الشيعي نا بنوفي بيدا ونا بتركيزن نا قصر بله او حضرت كان بلكي شاري ادلب بي اگر بسر كافي مشروعي وان تفی او نوچه دوی دمیده نهاتبو تکس کرن لی به بلافبونا راگهاندنا بجداریا در بدرین ادلب ده هاتیه چسپاندن که برپرسین پیده ین راویانه دخوازن جوان کرد دشر باجار ادلب یه عربی وک رقایومن بجی و دیرا زوره و ترف عدیده بدن شهید کرن. بریا چند روژانجی قصده هجمارک جچکدارین خواه جبو حلب شاندبون که او جی لگور چافدیران جبو شر ادلب هاتنه شاندن. دالیا کدن چکدارین اپوزیسیون سوریه 35,000 لجیر ناو چکدارین ارتشان اجتماعی جبو شر ادلب آمده کرنه. هفدم وی یکی کو تانک، توپ، زیریپوش و اتومبیل لشکری این رژیم سوریه لدردورا ادلب جهه خواه گرتنه. ترکیه دوریه که خواه دن نزدیکی من بجه ده چارچوبه بجی کرنا نقشره من بجه به امریکا را بره و بر
سەرۆکاتی ئارکانە تورکیا ڕاگەاند و هێزن تورکیە دەوریا خۆیان بیست و نەهان لە نێزیکەی من بجێ بە هەبەشی لەگەڵ هێزن ئەمریکا لە ناوچەیان نابەرە ناوچەیە مەرتالا فەراتێ و من بجێ دەبڕێ بەبێر ژێژدەی حەزیرانە بۆری بە تورکیە دەست بێ ڕێخستنا دەوریە نەهاف بەش بە ئەمریکایەرە لە نێزیکی من بجێ بڕێبەت بێ تورکیا و ئەمریکا دەربارەی من بجێ لەسەر نەخشەڕەیەکێ لە هەفکردنەوە و لە گۆری وەیەکێ دەبێ هەموو چەکدارێن پێدێژێ من بجێ وەرن دەرخستن و باژێر تێکەوێ دەستی ئەنجومەنێکی خۆجەهیە سڤیل بە سەرپەرشتیا تورکیا و ئەمریکا. هەریەک جێ وەزیرێ دەرڤەی رووسیا و تورکیا لە ئەنقەرە نەخشەرەیە پاشەڕۆژە ئیدلیبێدا دەرێژن تانەها بریارە هەڤەش دناڤەرە هەردوو ئالیان دە تێکبرنا ڕێخستنا جەبهێتن نەسرا لە ئیدلیبێ. وزیر دەرڤەی وڵاتی رووسیە سێرگی لاڤرۆڤ ئیرۆ سەردانا ئەنقەرە پایتەختا تورکیە کرد و ڕەوشە پارێزگاها ئیدلیبێ لەگەڵ هەفشانی خوایە تورکی مەولود چاویش ئۆغلۆرە گەنگەشەکردن. دی کۆنگرێ هەڤبەش دناڤبەرە هەردوو وەزیران دە ji ئەنقەرە وەزیرێ دەرڤەی رووسیە سێرگی لاڤرۆڤ ڕاگەهاند کو ئارمانجا هەردوو وڵاتان یا سەرەکەت تێکبرنا ڕێخستنا جەبهەتون نوسرایە لە پارێزگاها ئیدلیبێ پشتی کو ڕێخستنا داعش ji tevahiya Sûriyê têk birin. Lavrov herwiha serbar kir ku ewan deverên kêmkirina astê şer lê Sûriyê li gel hevşanê xwe yê Tirkiye gengeşe kiriye û serbar kir ku rewşa Idlibê gelekî zehmet û metirsîdar e ji ber ku rêxistina Cebhetun Nusra ta niha li parêzgeha Idlibê çalak e. Lavrov di heman demê de got rêxistina navborî bi balafirên bê balafirvan êrişî bingeha hemîmîm ya leşkerî dikin û ji mafê rejîma Esedê ku êrişî grûpên terorîst bike û Rûsya di wê derbarê de li gel Esed hemaheng e û serbar kir ku divê li parêzgeha Idlibê cudahî navbera grûpên tundrew û grûpên miyanraw ang û mu'tedil were kirin. Lavrov dê Kongrê Rojnamavanî de ragihand ku welatê wî hest dike ku welatê Amerîka di derbarê çareseriya Sûrî di çarçoveya biryarên asîtana de nerazî ye û astengî durist dike. Lêbelê ew yek Rûsyê û Tirkiyê han dide ku bêhtir hemaheng bin di derbarê siyaseta derve ya herdû welatan de. Ji aliyê xwe ve Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye ragihand ku garantiya peydakirina ewlehiyê di Idlibê de gelekî zehmet e. Bi taybetî bi hebûna grûpa Cebhetun Nusra û serbar kir ku baweriya Tirkiye bi Rûsya tê û herdû welat wê çareyekî ji rewşa Idlibê re bibînin. Ji aliyê xwe ve çavdêrên siyasî jî dibêjin ku her yek ji Rûsya û Tirkiya wê bi bihaneya armançkirina Cebhetun Nusra hemî grûpên çekdariyên ku hemahengiya wan kêm e bi Tirkiye re ji nav bibin. Bo yekê Rûsya û Tirkiya wê dibin navê destwerdan di deverên kêmkirina astê şer lê Sûriyê de rewşeke guncaw li gor meremên Tirkiyê li deverê durist bikin. بەڵێ تەماشەوان نەجاش بۆی گوتبژەکە بێتر لەسەر نەخشەڕەیە نوویەک و رووسیا و تورکیا ji بۆی ئیدلبێ دادڕێژن هەدرەیە سکایبە مامۆستا مستەفا جومعان دەمێ پۆلیتبیۆریا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا لێگەڵم لە مامۆستا دەم باش دەمەکەدا و رووسیا پشتیوانیا ڕژێم بکە و هەپەیمانی ڕژێمە سووریەیە بەردەوام وان ناوچیان لەگەڵ ڕژێمە ئەسەد کۆنتڕۆل دکەی کون دبن دەستێ ئۆپۆزیسیۆنا سووریەدا دە هەمان دەمێدا نەها نەخشەڕەیەکە نو ji بۆی ئیدلبێژی حاضر دکنا گودا درێژن بنەریناتە ئەم هەفکێشە ئالۆزیاک و تەبلیهەب ji بۆی رووسیە ku jaliyekî ve piştevaniya rejêma Esed kir jaliyê din ve piştevaniya Tirkiye dike çi şirovek jê re têkirin. Mamosta Mustafa? Mamosta Mustafa eger dengê min dibihîzê pirsa me ew e Rûsya di demekê de piştevaniya شالياري روسي وتركي لأنقرة ادلب وروشة بس ادلب كنايا ادلب وعفرينا ومنبجة يعني بقى كوباني وطاقة مشلوجي همو تشت تيسات زمان براوادا لإيرو ادلب لبيشة براسي وشرلي ببيج بوكو ريجي بقرة ادلب بيخي بالداسي خوا یانا بریاکی دین و چاره سریک جرهبه باورم چاره سریک سیاسی جورا نممکنه پیکواره جبر یعنی او رخصتن لشکری لویده همو تبلیغه و نبس جبهة النصر و هم الآلیکی و لوینا بدن و ایدیجی و سلامتی يعني يا درباس كنا شك نوايا جبر تبلیغه و مادام تبلیغه از باورم زوج
لكن دانوساندن هاي جبوكو تركي آلي كاربا كو يعني بشركي هندك يعني كاربن وي آلي تسليمي ريجيم بكن هكو نوع باورم يعني يعني وقت شركي مزن وكشتناكي زيادة يعني خلقي ور بشارة بمينم راسي وشبكن همو در راسي تركي بن وقبلن بر كشتنه وآلية هندري سوري بابچن يعني روشة قلق خرابة براسي از باورم دانوستادن بیتر سربی واری کو کاربن يعني وقت شارع سری کی بهنک يعني کاری لشکر تفاهمات سیاسی کو وضع ادلب شارع سری باشا مامستا مصطفى دفردا امريكا بدنجيها البجارديا كارولا امريكا دوي نخشريا نويا جبوي ادلبي جبوي من بجي امريكا وتركيا هبيمان بالنها جبوي ادلبي روسيا وتركيا كتنا بازار ده هردكا نخشري چكر بلي زاني امريكا هر جار قوتيها او نمعني نبوي آليهانه ندبن دستي واده وك نابلي بكن هكو هرم لهبد بار بكربن امريكا وروسان يعني او آلي بندستي روسايا روشي وهمود زانن يعني هر آليغر ريجيم او هر دخازا ريجيم وغيره سيطرة خلصر همو هرم نندر سوري بك براسي لبر امريكا از باورم جاوه خود گره البر کارکی ولو خناخ دبت توبه يعني جبوكو رخن بچن ساريا هناك جربين تچما واكر يا واناكر خود ده آلي قبول بكيجي كو يعني روسيا بقن چه امريكي قبول بكن لامريكي شك بالنسبه منبج بجم او تفاهمات كبار نابين وان تركا چه بويا تا روجي ايروجي بخشكاي امريكي از وباش دزانم بلكي خلال هفتيا بوريدا وضع خال ممج خرتر كرن يعني بيتر تبلي انجمنا وك كار ممج بعد يعني تشغيل ويا ايرو اكوابا اتفجم يعني تركي هنكي تبواري فشلت بموضوع ممج ده فتيروكا سياسيه براسي كلا جرينجا الهفكتي كاروجي ايروجي همو بلان نزل على لأزباورم وضع منبج ببورا وضع بهروي تيكمل بتفاهمات سياسية بين روسان وتركان وهر إيران أمريكي شابه خادق أطلب تيكمل دستي ريجيم هر كي تيكمل دستي ريجيم وتبقى وضعي أزباورم يعني تيجي باشلي باشا مامستا مصطفى قال لك شروفكارن السياسي دبيجن تركيا مامستا مصطفى قال لك شروفكارن السياسي دبيجن تركيا رجل بولساروي عندك وناخذ روشة ادلب تيك بچه ليه دهمان دمدا دخوازي وان جروبين چقدارين كو بسر تركيا بتنا حساب كرن جناف ببي مامستا مصطفى قردن قم دبهيزه قال لك شروفكارن السياسي دبيجن وتركيا رجل لسر بارسنا ولا هي ادلبش بركو نافچه كان هاد بن دسته تركيا دا لده همان دمدا دخوازي وا جروبين چقدارين كو بسر تركيا تنا حساب كرنو بناوي تركيا شر دكن تركيا دخوازي شر درست بك ودا وا جروبين چقدار جناب به بتايبتي كو 5000 چقدار حاضر کرنا بله يعني أجبولة بيجم يعني ولو خيايا وبقن تفاهمك سياسي روسي وتركان وبقن تفاهمك سياسي بالنسبة لإدلب كان جي واجهنا بوس خوي أو شري جران اللي إدلب دس بيه لأز يعني قناعتي من شخصي وأز واري سياسي يعني هناك إشارات سياسية أنا مروز خونه أزول لحظة التركي تالي قبول بكي تفاهمات السياسي بشركي بتشوف او وضع ادلب جهاز صافي تسليم الرجيم به وضع تركي بقناعتي من بلكي الروج نباش به هر الممجي والادلب يجي الدرج يجي وضع تركي نواش به امريكي هالورث اكوان سياسي هيا
يعني امریکی باش بزنن آگاهی باش الجماعنا ترکی چکره چه نکره ترکی کنگی آلیکار به داعش را کنگی نه آلیکار به يعني وضع ترکی هم لا پیش امریکان جبو ولوجي امریکان سياسي من هناك بردوام بك اردوغان وحكومة تركي روجي جم امريكاني جم اوروبياجي يعني لبر ابن يعني بله مصطفى اگر هيا كو جروب چکدار لإدلب بسر بكفن نباورم يعني سكبه ورجيم يعني ادلباجي جواب السنه براسي بر يعني وك نابلي بكم وك يعني نيري فرح نابنا تويه تنرو تيلانا منن يعني هر تسليم بشار الاسد ببه او جواب بينن كجوار باشتري فجبولو يعني ابجم يعني اولا نقاط تشكي بكن وثلاثه عليه وتيجا مثلا الرجيم برضه ممكن الرجيم يعني هناك اليكاري بخاطر فيادة غريب فيادة جبو كن نلك وياكر انه الرجيم بتنافع الخلق خلق وتقاضي يعني ولا مراتي خدات اخوا رنجي نخوش يعني آليا هندري سوريجي اللي قال وابر الوارا يعني وقت انقاك سياسي جبورو جفش گەلێک سپاس ji بۆی مامۆستا مستەفا جومعان دەمێ پۆلیتبیۆریا پارتیا دیموکراتیا کوردستان سووریا کۆدریا سکایبە لەگەڵ من بوو گەلێک سپاس مامۆستا هر سال د 12 طباخه چالاکیک لسر آستا جیهانی بروژا جیهانی جوانان تینه لدارخستن دروژا جیهانی جوانان در روشا جوانان روشاوای کردستانی چیه امید وی راپورتی ده ببینن هر سال 12 طباخه چالاکی لسر آستا جیهانی بروژا جیهانی جوانان تینه لدارخستن لگوری آمار نتوانیه گرتی گو 1 ملیار و 800 میلیون جوان گو تمن وان دنافبرا 10 حتی 24 سالی ده هنه یک جده جوانان لنافچه نه آرام و شرد جی 24 میلیون جوان دوری خوندنه نه ده حفده برچله 1999 الگوری بریارا 120 سر 54 کوملیا گشتی آنتوانیه گرتی روژا 12 طباخه وکو روژا جیهانی جوانان را گهاند و جوه ساله و سالانه چالاکیش با روژا جیهانی جوانان تنل درخستن. لروژ آوای کردستانی بگشتی نخواستن پشتی سال 2011 و دست بکرنا شورش سوریه روشا جوانان روژ آوای کردستانی برف تک چونه و چو به هزاران جوانج آلی پیده و جبو لشکری آنچاری هاتن رواندن و البرین شر نخواستم لنافچه در و روژ آوای کردستانی هاتن شهید کرن. به هزاران جوانجی بر خودان ولاتن جیران و اوروپای و بدهان لسر سینوران و دریایان ده شیانا خوش دستان. نهال روش آوای کردستانه رژه هری کم رژه جوانانه. لزان کوین سوریه گو بریا 2011 به 10,000 جوانن کرد هبون. نها به تلین دستان تینه جمارتن جوانن گو خاندن اخوال زاینگهن سوری بردوام دیکن. هجمارک مزانش جوانن جیر 18 سالی جی ین کچ و کرج آلی پیده وش بولشکریه و قندیل هاتن رواندن و واگوهستن. ده نوا همون ملتان ده اردوی پیشکتن و هزه جوانن لروش آوای کردستانه گلک نفش جخوندن به پارمان و رجه که مزن کوچبر بون. او یک جی بخواه لگوری شیروکاران دهیل زنگل مطرسیه لی بده. دەستگا قەرقەزیە بەرزانی موچەیە مەهێن 2 ساڵێن دەرباس بووی بەسەر زارۆکێن ئازیزان گۆ زارۆکێن سێوییان ڕۆژاوای کوردستانی دابش کرد دە لێدوانەکە تایبەت دەش بۆی ئارکەی ڕەواج حاجی بەرپرسێ بە کۆلین و ڕاگەاندنە دەستگا قێرخوازیە بەرزانی ڕاگەاند کوا و زارۆکێن ئازیزان گۆ سێوییان ڕۆژاوای کوردستانیان کو لێ دەستگا قێرخوازیە بەرزانی هاتنە تۆمارکردن
ایرو موچه مهن سالین 2016 و 2017 به سروان دهات دابشکرن کو گوژما پریان نزدیک 200,000 دلار امریکی بو. هروها حاجی دزانین کو 137 زاروکن عزیزیان روجاوای کردستان ل پارێزگا هەولێرێ و 100 زارۆک لە پارێزگا دهۆکێ لە دەستگا خێرخوازیە بەرزانی هاتنە تۆمارکردن. رخصتنا لیبورینا ناودولتی ایمنیستی هلمتک به ناونیشانا بلیوه جبو اشکرکرنا چارەنویسا گرتی و بنچافکریه نەچاری لە سوریه بەڵاف کرد. رخصتنا لیبورینا ناودولتی ایمنیستی هلمتک به ناونیشانا بلیوه او جی جبو اشکرکرنا چارەنویسا گرتیان و بنچافکریه نەچاری لە سوریه بەڵاف کرد. ئارمانجا وی هەڵمەتێ ئەوە هاندانا رووسیە و وڵاتیان ئەکتیڤ لە سووریە ji bo fişarê li ser rejima Sûriyê bikin ji bo eşkerekirina nav û cih û çarenivîsa girtiyan di zîndanê wê de. Heman rêxistina rejima Esed şermezar kir li ser hebûna bêhtirî ji 75,000 girtiyan û binçavkiriyên li Sûriyê ku bêhtiriya wan ji aliyê rejimê de hatine girtin û binçavkirine û serbar kir ku bêhtir ji 15,000 kesan hatine eşkencekirin û raserî lêdanê hatine di girtîgehên rejimê de. Li gor daxuyaniyan heman rêxistinê ku rejima Sûriyê bi dehê hezaran sivîl û çalakiyên eştiyane yên kar di alîkariyên mirovî de dikin, raserî binçavkirina neçarî û girtina bê sedem kirine û ew jî bi mebesta belavkirina tirsê di nav sivîlan de û bi sizadanek bi kom ji wan re û amaje kir ku ew yek binpêkirine ji yasayê navdewletî re di gehê astê tawanên cengî. Tora Sûrî ji bo mafê mirovan ji aliyê xwe de hebûna 118,000 girtî bi nav kirin û belge kirin ku 88 ji sedê di girtîgehên rejima Esed de ne lê hin amaje hene pêşbîniya hebûna 215,000 girtiyan dikin. Rêxistina lêborîna navdewletî Amnesty civaka navdewletî ve xwend ji bo fişarê li ser rejima Esed bike ji bo piştevaniya malbatê wendabûyan û binçavkiriyan û eşkerekirina cih û çarenivîsa wan. وزارت بەڕێوانیە رووسیا ڕاگەاند و بەڕێوانیان ڕووسی 5 بالەفرێن بێ بالەفڕوانیە ئۆپۆزیسیۆنێ بە ئالیە بنگا حەمیمیم دا ئانینە خوارێ ڕێڤەبەرێ ناوەندە هەڤاتنێ لە سووریە ئەلێکس تسنگاکۆف گوت و دەما 24 دەمژمێرن بوری دە چاودێرن ئەزمانیین بنگا حەمیمیم و باژارێ حەلەبێ 5 بالەفر دیتن و بەڕێوانیان ڕووسی ئەو بالەفر ئارماشکردن و ڕوخاندن بێک و تو زیانێن مادییان جانیب کەبن. تسنگاکۆف هەروەها دەزانین و ئەو بالەفر ژە ئالیە دەبەرن کێمکردنا ئاسێشەریان دەبن کۆنتڕۆلا چەکدارن ئۆپۆزیسیۆنێ لە پارێزگا ئەدلبێ بەهاتن. نەتەوەی نیەکگرتی ڕاگەهاند ku bihtir ji 130 welatî li Bakurê Sûriyê de heftiya borî de jiyana xwe ji dest dan. Duh roja duşemê berdevkê emîndarê giştiyê neteweyên yekgirtî Ferhan Heq ragihand ku Ofîsa Hemahengiya Karobarên Mirovahî ragihand ku ji ber şer û pevçûnên li Bakurê Sûriyê di heftiya borî de hatine encamdan bihtir ji 134 welatî li parêzgehên Idlib û Hema û Helebê hatin kuştin û hejmarek mezin ji wan zarok bûn. Heq herwiha dazanîn ku roja yekşemê nîzîka 59 welatî di teqîna jêrzemîneka çekan li bajarê Serme de li Idlibê jiyana xwe ji dest dan. هەوڵێن بەگەڕاندنە پەنابەرێن سووریە بە دەستپێشخەریەکە ڕووسی و ڕژێما سووریە بەردەوامن هەری نوژی 200 پەنابەرێن سووری ji بۆ ji Lubnanê gihiştine dergehê snûrî bi heman mebestê. Vegera penaberan ji Lubnanê berevdeverên xwe li Sûriyê berdewam e. Kodoh jî karwanek ji 200 kesan gihişt dergehê jidê di Tiyabûs yê sînorî û biryar e bêne veguhestin ji bo deverên xwe li gundewarê Şamê. Hinjederên ewlehiyê yên Lubnanê tekez kirin. Ku wê hewlên Lubnanê berdewam bên deriya navendên ku hejmarek dever hatine vekirin li Lubnanê ji bo wergirtina daxwaziyên vegerê. Hevdemî berdewamiya aliyên Sûriyê ji bo amadekariyên pêşwaziya penaberan yên ku dixwazin vegerin. Cîgirê Wezîrê Derveyê rejima Sûriyê Fêsal Miqdad di vê derbarê de welatên Ewropa tometbar kirin bi rêgirtin li pêşvegera penaberên Sûriyê û ew yek bijîn û avakirina Sûriyê û prosa siyasî vegirê da. Herwiha hikûmeta rejima Sûriyê tekez kir li ser wergirtina tedbîrên pêwîst ji bo vegera penaberan û amaje bi wê yekê kir ku divê sezayên ferzkirî li ser welat bêne rakirin.
حکومتا رژیما سوریه تکس کر هروها کوپروسا و گرا پنابران دوی برازیبونا پنابران به ارومتا وان به پارستن. وزیر ریوبریا خوجهی و جینگه یا حکومت رژیما سوریه حسین مخلوف کو او بخوا سروک دستیا وگرا پنابرین سوریه یا گوت کودری لپیش وگرا سوریان با آوایا کی اوله ارکا کیوانی سرکه یا شیرین کیلو. نتوین یگرتی راپورتک بولا کروته ده هجمار چکدارن رقصنا تروریستی داعشین لسوریه و عراق دمینن دانا خویا کرن. نتوین یگرتی دانا خویا کرن کو هجمار چکدارن رقصنا تروری لداعشه یا داعش لسوریه و عراق دنا برا 34,000 چکدار لهر دو ولاتن هنه. هر ده همان راپورت ده هاتی خویا کرن کو به هزاران چکدارن بیانی دنا باره خصنا تروریا داعش ده هنه. روانگاه سوریه مافی مروان در راپورت اکیده ایریش انجالی رژیم سوریه و لگندوار حمایه و باکور رقای اشکره کرد که زیان مادی و جانی هبون. جمارك مزن جتوب وموشكان جالي رژیم سوریه و لگندوار دردور حمایه کتن. روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند که دنگ گلبارانه که لگندوار باکور رقای هات بهیسن. ولگور جدران که او گلباران جالي ارتشا ترکیه و لسه دورن المنبطح و دورن گندوار رقایه هلا دناورا سینور سوریه و ترکیه داگر ارمانج و ده انجام ده یک کس بریندار بو. روانگاه سوریه مافی مروان دیار کر که رژیم سوریه گنده تل عثمانیا لگندوار باکور و روجهلات حمایه کرا ارمانج. هروها رژیم زیادتر جسیزده ایریشن بتوب آویجان لباشارو که الله تامنه و دورن در دوراوی کرا ارمانج. هردفه درباره ده زاروکک بنیشانوانه که جاله جیهکین ناس و لدور المغیر بریندار بو. هروهاد انجام گلباران گران جالی رژیمی و آگرک بگوند الحواش کت و زیان گشت مال و ملکن ولاتیان. روانگاه سوریه مافی مروان هروها بالکشاند سرویه که او گوت کود 36 روژن بوری ده در دور 1975 توپ و موشک جالی رژیم سوریه و بسر گندوار حمای هاتنه انجام دان و بصدان جکشتی و بریندار بون قربانی آوان ایریشان. درگاه باب الهوای سنوری دما کاربستا جشن قربانیش به ولاتین سوریه نشان ده مالپرا قاسونی ابسر اپوزیسیون سوریه و راگهاند کوره بریا درگاه باب الهوای هف سنوری به ترکیه را دما کاربستا جشن جبوی پنابرین سوریه دست نشان کرو گوت ایدی پنابرین دکارن خطو مار بکن جبوی سردان سوریه بکن. ده انجام بویرکی هاتو چونه ده پنابرکی کردی روشاوای کردستانی لحولی جیانا خوش دسته. ده روژا دوشمه پنابرکی کردی بناو حسین علی احمد ده انجام بویرکی هاتو چونه ده به ماتورسیکل سر ریا کلان لگندوار بحرکی یا حولی جیانا خوش دسته. علی حسین احمد جه گنده قاسمه یه بسر باجار کوبانی ویا و تمنی ویسیو 3 سالیه کوب خوشی باوی 3 زاروکانه. پنابر روجاوای کردستان محمد حسن محمدی کوراستی گریگا کام ترسیدار ده میجی خدا هاتو بریار بو ایرول نخشخانه هولیریا تایبت در باسی وده نشترگری بو با لیج برکو پزیشک سرپرشتیار بریار ده کو صب نشترگری وری انجام دانو مالباتا محمد ریا ارکیرا گود کو دست نشان کردن دم نشترگری پشتی علیکاری گل خیرخوازان هاتیا سپاسی آوان کسین خیرخواز کردن هروها محمد جد ریا تلویزیون ارکیرا پیامک شاند. سپاسی همه کسی علیکاری مرکر خلق روجاوا ایل کردستانی ایل دربل اروپانه یعنی الحمدلله تلفوناتش حمد فريج مرادن وآلي كاريبو وبريفي عملياني أزبري سيشارو جا كتبو متايدين وشاو إبراهيم عملي ببه والحمد لله د شفرو كده بري عمليانا كشتك حاضر بون وام كيف خشن إيرو بشتي ربع ساعتين إن شاء الله ومحمد درباسي عملية ببه بخير وسلامات إيرو عمليانا ساعات يكه حطانا مكتبون هفده إنه عمليانا قلق يتكلفي ومخاويت قال لك منظماتها وامشون يو ان واهلنا شون يو ان بس للاسف منظماتها تالي كاري بير نكر اجا مسر فيسبوك ودريا قناتها ور قناتها ارك
سر فيسبوك بلا كرن قال لك عالمي تبرعات كرن وخير قال لك خير يا خو كرن وبرجير شاندن والحمد لله انا كانت خليفه عملياتي بنا بجهود انساني دل ايش برجير شاندن والحمد لله انا كا واي شي ساعات كدين عملياي ناي وام بهيفين عالم قش دعاجر بكن ساعات خوش بو قناتي وساعات خوش شيك خوازيدا بلدان قال لك ممنوني وانا وان شاء الله عملي ناجحه باذن الله تعالى ودعات دعوه وان شاء الله امر حد بن بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه دزگاه آخرخوازی بارزانه 200,000 دلار امریکی و کاموچه به سر عزیزان روجاوای کردستان ده دابش کرد. سرکردەیەکی ئەنجومەنە سووریای دموکراتیک دەبێژێت چەکدارên سووریای دموکراتیک وێ ببن بەشێک ji ئارتێشا ڕژێما سووریێ. چەکدارên یەپەکەی بەهتری 1200 جوانên عەفرینە di kampên derbederiye de ji bo şerê Idlibê biçekkirine. لاڤرۆڤ û ئۆغلو li Enqera çarenivîsa Idlibê dadrêjin. Ve alîkariya tîma Arke, noçe ji we re hatin pêşkêşkirin bimînin xêr û xweşiyê de. Her şad bin.